Kikubor ki babania. Habajubab haka motion of thanks halor ka jingkren ka President Kari ka Draupadi Murmu banya solang haka yeng dorbar tauan jong ka Rajya Sabha u Menteri rang ba du Kari Narendra Modi ula kren chapang ka Manipur da ka baong baka sarkar pedeng bat ki sarkar jilla kidang yai beteng ban wanra ya ka shongsuk shongsan hakate ge jilla ula ong bakate ge jingjia ya umsnam kalahiar hakate ge jilla u Menteri rang ba du ula ong baka tenat po yeng bat u Menteri ki kampo yeng kila yaisa hakate ge jaka la bun sngi bat penlong ru ya ka jinglet jurip bun sin ban wanra ka jingya jan bat ki paj ba nong shong shnong nalor ki nong elam seng san perthei ki he officer jong ka sarkar ki la penlong ka jingkhmi bnia ya ka jinglong jingman hakate ge jilla 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। Kajingle niam be den klam kalakut